Dođi sine da učimo malo azbuku, dođi sine, odi, ajde. A, A ko me prati za Boga? Ali ja nisam osoba, ja sam drogaš. Ja sam drogaš. B, Bajaga! Bajaga! Mu! V, Ja se nalazim u vaginalnom matriksu. Ja sam provalio ovu igru. Osjećam se sjajno u vaginalnom matriksu. G, Da li vi čekate nešto, gospodine? A recite mi, da li čekate nešto? Treba mi da uradimo neku obavezu možda. D, Dobar dan, 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 samo koristim drogu, dobar dan, dobar dan. Đ, Đulija, evo statistika Đule iz Barana, samo što sa konja parkirao, ukrali su mi ga ovi žabari, majku jebem. E, Ne. Ž, Ali da li biste želeli da istražite moje debelo crevo, mamicu vam jebem špijunsku, meni je teško. Z, Žeko je lipsa, Žeko je lipsa, Žeko je lipsa. I, Slušaj, ja imam internet na drva. Kako, internet? Na drva imam i do jaja mi je. I nikakva me optika ne interesuje. J, Ja koristim za piće astralnu vodu koja je puna droge. K, Kao drogaš drogu, sanjao sam te, pjevaj, leptire. L, Lele mene za tobom, Milo, lele mene, lele mene, lele mene, lele mene, lele mene, Milo. L, La 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 la. Sad će terapija, ne brini. M, A što da vam rečem? Mu. N, Kažem, nisam ptičičičica, ja sam ptičičica. A ptičičica je manja ptica od ptičice. I ti si, ne, ja sam ptičičica, a ti si ptičičičica. Znači tako, ja sam ptičičica i kao veći od ptičičičice. Nj, Ova soba je čitav moj svijet. I u njemu se, i u njojzi se nalazi sve što treba jednome poštenome, bradatome i čupavom Crnogorcu. O, Ozvučeni vatikanski zez, za Boga. Oli da ga vidiš, hej, oli da ga vidiš, oli da ga vidiš, oli da ga vidiš. Osjećam se sjajno, sjajno, sjajno. P, Ja sam jedan od vaših patuljaka, ali ja sam patuljak drogaš. Daj drogu. R, Pa šta je ovo? Šta je ovo? Ringe, raja. Razigrani klitorisi, neuspjeli abortusi. Ah, Crna Goro. S, Stadion, ipak, stadion. Svaki dan me zovete, svaki dan hoćete da me poludite, jeli bre? T, Veroispovest, ne moraš da se izjasniš ako ne želiš. moram, brate, pa šta misliš, šta sam Turčin? Nisam. Daj Bože, Pravoslavno. pravoslavni. Č, U, A kako je to udruženje? Je li to udruženje drogaša? Udruženje građana. A dobro, pa i drogaši znaju biti građani. Jesu li to građani normalni ili građani drogaši? Ovo su normalni građani, gospodine. A ja sam, gospođo, nenormalan građanin. Ja sam nenormalan građanin drogaš. Ja sam nenormalan građanin drogaš. F, Odlemrleblulabi. Me čujete? Da, čujem. Odlemrleblulabi. Ne razumem vas, šta ste rekli? Odlemrleblulabi. A, sad ću da vam kažem, gospodine, u pitanju je naš jedan novi proizvod koji će se 1. marta tek naći u apotekama. A kako se on zove? Molim? Kako se zove? Ne razumem vas. A kako se zove? Odlemrleblulabi. Silver komplet je u pitanju i organ jasnog. Da mi to treba. Da mi treba da ja budem njima. Aha. Da kako da kako da dobijem to? Abu, kako da dobijem to?
H, Aj, kolika je ja, ne može je preskočiti ni dobar konj, sa drogašem na njemu još boljim. Aj, kolika je ja, horina, plani, ne može je preletjeti dobar konj sa dobrim drogašem na konja. Ne može je preći ni dobar drogaš na konja. C, Moje debelo crevo mamicu vam jebem špijunsku. Č, Č kao u reči četnik. Dž, Jimmy, ti se sviđa tu, Jimmy? Ali napolju su Jimmy devojke. Jimmy, si ti moj neki pernati jaran. A Jimmy, ti si baš nekako jezivo cool, jebote. Jel mi veruješ, Jimmy? Vuu, Jimmy. Š, Šta da radimo sad? To su bili špijuni vatikanski. To su bili špijuni vatikanski u Lizice. Ali provalio sam ih ja.